Čvarke je nekada u izobilju imala svaka seoska kuća. U gradu su se kupovali na pijaci, često u fišeku novina. Danas se najčešće pazare u marketima, u malim plastičnim kutijama na kojima je cena u rangu sa pršutom, a kilogram je odavno premašio 2000 dinara. Kako je čvarak prešao put od nus do deluks proizvoda? Razmišlja, piše i govori Zorica Sinadinović, privredni novinar i od malih nogu posmatrač brojnih svinjokolja u okolini Zrenjanina. Odlazili smo na selo, tamo su dolazile komšije, pomagali su jedni drugima i uvek se pakovalo posle svinjokolja nešto komšijama da ponesu. Da li je meso, da li je kobasice, ali čvarci uvek. Čvarci su se smatrali sirotinskom hranom i prosto je bilo nekako sramota reći da jedete čvarke. Istorija čvaraka je takav da on je bio nus neki proizvod koji je otpadao svinje svojevremeno. Našto u Crnoj Gori oni su to bacali i uzimali mast, niko to nije jeo dok se nisu setili da posole. Soljenje, prženje i presovanje čvaraka danas su preuzeli tehnolozi i industrija. Proizvod koji miriše na detinjstvo i vreme kada se ništa nije bacalo, dobio je i na ceni i na tražnji. Nutricionisti su mu dodatno dali krila. Mast je ponovo postala zdrava, a čvarak temelj hrono ishrane. I sada smo došli u situaciju da su čvarci luksuz, da ih ljudi nose kada idu u inostranstvo za poklon i jednostavno nekako je došlo vreme da ta sirotinja nekadašnja ne može da priušti sebi čvarke koje je nekada delila, što se kaže, šakom i kapom. Ni čvarci nisu što su nekad bili. Danas se koristi samo sirovina najboljeg kvaliteta. To važi i za duvan i za šoder čvarke. Od slanine dobijemo 14% čvaraka kao gotovog proizvoda, a ujedno dobijemo i 60 do 62% svinjske masti. Pravi duvan čvarci se prave od cele skoro svinje, da ne kažem, oni dobri čvarci se prave od cele krmače, izlizanih svinja, drugačije rečeno. To što se čvarci spremaju ručno, dugo i što iz kazana ne smeju ni sekund pre ili posle propisanog vremena, nije razlog za visoku cenu. Poslednjih nekoliko decenija selekcija u tovu svinja i u genetici ide na što više mesa. Ne samo u Srbiji, nego u Evropi. Tako da smo mi posle određenog perioda kao potrošači mi dobili jednostavno životinje koje imaju veliki procenat mesa, mišićnog tkiva, a mali procenat slanine od koje se dobijaju čvarci. Do poremećaja na tržištu što se tiče cene slanine došlo je početkom 19. godine, pojavom afričke kuge svinja u Kini, gde je Kina najmnogoljudnija zemlja i najveći potrošač svinjskog mesa. Oni su se priorijentisali i počeli da kupuju iz zapadne Evrope, gde se i mi snabdevamo i tada je došlo do drastičnog skoka cena. U srpske kazane za čvarke slanina dolazi uglavnom iz Španije i Holandije. Poskupela je 150% u odnosu na period od pre 3 godine. Od 80. godina do danas fond svinja u Srbiji smanjio se za više od 40%. Nije ni čudo da je mesna industrija velikim delom zavisna od uvoza. Velika šteta u zemlji koja veliki deo svoje državnosti duguje upravo trgovini i novcu zarađenom na izvozu svinja. U vreme Miloša Obrenovića svinje iz Srbije izvozile su se u gotovo sve delove tadašnje Evrope. Za Dnevnik, Marija Miladinović-Lisov.